Dobrodošli u Financijske novosti. Nagradna igra pod nazivom Raiffeisen karticom plati da ti se potrošeno vrati u organizaciji banke i Mastercarda završena izvlačenjem više od 400 sretnih dobitnika vrijednih nagrada. Poklon vaučera u trgovinama DM, Planika i Tehnomag. Zadovoljstvo nam je što smo imali priliku nagraditi lojalnost naših klijenata koji koriste Maestro i Mastercard debitne i kreditne kartice u izdanju banke. Dvostruku šansu za dobitak imali su klijenti koji su transakciju kupovine izvršili bezkontaktnom karticom. Drago nam je što se sve veći broj klijenata odlučuje za korištenje kartica koje omogućavaju beskontaktno plaćanje. Ovaj način plaćanja predstavlja brz, jednostavan i siguran način vršenja transakcija. Svim dobitnicima iskreno čestitamo i zahvaljujemo na povjerenju koje nam ukazuju korištenjem proizvoda i usluga banke. Dobitnici Planika i Tehnomag vaučera iste mogu iskoristiti u najbližem prodajnom mjestu ovih trgovina, dok će dobitnici DM poklon vaučera iste moći preuzeti u poslovnici banke. Podsjećamo, pravo učešća imali su svi oni koji su u toku nagradne igre izvršili minimalno jednu transakciju kupovine u iznosu od 10 konvertibilnih maraka i više putem Maestro i Mastercard debitnih i kreditnih kartica u izdanju banke.